Arayılanı garibet oğlan kıymet, oğlan kıvımıtıran kaysaka oto oyoğlan sarıvan tahtine, oğlan varınara orta masta dualan varınara arvata pula, orta tuğulan yığıytuga ıtıkıyaga ıyırılan ıtık anana öteki dönüşün kıyıklarından yürümenin güzel oğlu kemiğerin yüzünden Allah'ım yönettiğinde yürüdük hata hep bu yaz günler uzak ele ölüm ayıtırına Ulan kayısa uğdu cayı oğla Tatimana kalla, anlılara, sahamlılara, samadaydıklara, sarkıda sağlam, yola, koyalım, yoluya ulatan, uğatın pelitini, uygula alattonluğuna, mahaydık tontonluğa, tuğlada analandın, dostuna kattın diye, o üstüne, An altı sılas kızına sayabilin kestikinde Ge on tonuna sakabarasan sana kaydağına Etetiyle devine utasıyla boydağına Gülübüyde Kinigedik süratleniydi kıttarçılara. Asturiye denilen Robey'in bağıtın olağun cahanın turunan edi. Gerçekten istihdar ciddi cibe fantastik köksenler arttırmalar. Asturiye bütün ağın duyduğu bilen bana olmuşlardan banaları onu da yine izliyorken sakalarında emiye var. Ölülerin oğlanın oğlaklı reylerin sıranları, ölülerine, oğlaklarına iyiler eden. O kurduk üleğen, ayollara, aska yölge, tamaskı sakta, canlı sakyalar itaatge sığıran. Oğlunun sırmaydı öktüler iyilerge, nuru uzlar ayımızın bir törüne, Astoriya ulakan dövü iskolar. Oğul kilitolun öykür bolardan kadarı Astoriya hepsiz ilerlerdir evi. Bugün bilgi bir sevi, Çulkar Melegen olaktağın Vladimir Semyonovich Igorov Taskit Astoriya kiniga aktarın kırktan. Vladimir Semyonovich ödüyor gününü. Orang-orang terlucu karena hikmahnya. Kepsetini sağlık ilmine. Bugünlü Brageli'ye kıttığını kendine ılas olcaların turnan kongresde bilginlere kamudan. O kurdu. Çulkar Melege Municipalne Devili Cahalta Apana Seva Tatyana Nikolayevna. Taskit proyekt salayatçıda Pavlova Galina Igorovna. Çorançık o jurnalın редакцияда Tatyana Ильинична Жиркова. СВП картинной галереи Севедисея художник Попова Мария Семеновна. Саха Элерда Прескинин журналиха, Саха Республикатын Сурьячылары округун члены, Таскит Астория Турбачита, Саватеева Саргалана Борисовна. Нюрборайонun библиотечный систематын салата Бакмет Анна Витальевна. Платон Алексеевич Оюнский атынан Государственный музей научной сотрудника. Баракова Марианна Егоровна, Кескилова Казета, Иванова Кристина Олеговна, Нюрбова Казета редакцията Семенова Антонина Николаевна, Умылчан Олумьяна, Назарова Мария Николаевна, Васильева Людмила Васильевна. Онда да атыттар кыттыны уяктара. Сыйнага көрсүн туяры ого ансамбла, салаятчы Виолетта Попова.
sunan kogastı. Batcanlar bilimlere götürdü. Men Igor Kolodini Simenon işlerinin bir balığın çukar, nehriye getirebilirim. Bana çukar toskovatın yerinin bitiren varanın skovanı bitiret. Ki bağır bağır kırıkçından belirledim. Onda harbiya ilk sus bağır. Havar aslı birinci kutla yerine gitti. Havas birinci kutun tomansızlar bitiren varanın Defanspay Ruya'nın bu galatına gelen gelensiz gitti. Ondan Çukar, ona önce orta skorları yani Beynuruk, kelim bir olan din artan tutan bu onun fiskulturan kuruluna yönetti. Kendi gibilerine kurban ettim. Çağrı Ama suyu nasıl dostlar? Müdürlüğü stilde suyasına kan kireçlerinde kanlı bu iyilikler. Bunlar tarafından bu Osmanlı'nın suyu tahadı. Bu itu kini Suriye Allah başı metali bertemu katan biri khas ke bitir stüdyolara boğuttu bu WhatsApp'ta bu gruplar onlar Respublika arasında tırtık bu WhatsApp'ı bilseydik Keadaan dengan harus betul-betul studi yang tentang ketahanan dan kemudian tersedia. Karena antara berupa hal motor untuk tidak ada untuk aktif lain yang kesini tetap benar rapor tentang ini alat orang kerja hal cuma kita bateria intelligence kayak jurnalis warna matematika physical sekolah tahu ada hingga kota sendiri yang tekstil ada diskusi bahwa kita berbagai harus ada kita kurang harus maupun terkait bikin gaya kurang kita ini apa story itu kan orang terpikir lihat tentuan story ini ada tuh boleh ini boleh topik itu untuk story mau ayat ada muncul story ini topik ada untuk bagaimana story yang lupa untuk jadi kita lagi dalam bu apa untuk story itu dan orang ini terpikir terlalu story ada ya yang membaca saya dah kita ada tak bu banyak dia itu asal pun seni sejenis сказку gitu banyak dia lah gaya muncul sekolah terlebih ini dalam malah ada muncul di sekolah akal terlihat sekolah orang untuk muncul di hal yang sudah kita kalau untuk hal lagi lagi jiwa dia terbawa semua dia terbawa saya pun terbawa dulu Bu Osmanlı suyundan topluma kaçınıyor. bu Australia orang lagi ini cepat betul orang betul akan menjadi itu menjadi penglihatan yang kerja internet oleh telepon media dan terdesak untuk mengadakan di awal sudah diberikan apa hasil bila bulan itu sudah ada bulan. Orang itu
hakar timnas Pokoknya kerja Allah Studio. За владимирским что для тебя Аллах тебя дарит там Потом pasal Studio alas di pekerja waktu filter Studio dan Korea barang Gala untuk kecil kita tadi kecil kita kecil dari kita juga ini apa dari kita itu untuk dolar ada urut dosa Studio urut dosa sudah urut dosa tadi mana ini kalau bisa ada Tuhan sudah para untuk ini Allah hana sudah urut dosa hana sudah urut dosa wannan lagi tuota waxal ila tuota tiji di falastin kristin ini tuota ahli sudah Palestin ini Studio orang kira kerjaan guna tidak tidak benar untuk dolar ini dolar itu Studio zakat dulu supaya perlu kerja ini dari ini dari kita pada kita sudah ini dolar pasti sistem kerja dolar hasil turun dari dolar atau apa yang harus kita lakukan orang apa itu supaya kerja waktu dia orang kerja yang lebih dengan orang itu bahkan kena berbicara kalian bahkan kena berbicara untuk dolar untuk dolar kita terus membaca data orang untuk tidak apa kita jadi ini protein yang pengelolaan yang terus bekerja di atas tadi. Untuk betul bekerja, kita betul bekerja isu betul bekerja waktunya waktu pasti betul bekerja waktu lima isu orang dari atau betul isu apa itu terus tadi itu ada isu jadi ini komos sudah terjadi terus kalau nanti kalau kita terjadi mungkin ada mungkin sekolah itu program jadi cakap ini yang dibuat training orang orang ini kalau masih banyak dari itu untuk ini sekolah itu program terbaik untuk urut dari kata untuk jadi itu untuk program tuh tanah orang Raspai Inna Lura ini perbedaan yang lebih berbahaya atau untuk itu terus ya warna topar berarti warna suede ini orang si perlu komputer ini dengan warna hari mungkin ini orang terus ini juga sudah ini dengan kembali Papua Maria Sindono lagi sungguh ketika menjadi tempat saya bu kini orang darah ini bahan dan komunitas komunitas Australia kemudian basta kita John Bob untuk terjadinya istilah lupakan berbeda takdir untuk lagu ini basta kaharawan itu lagu forza sehat kan mau lagu berbeda ayuhan bu ini terus super ayuhan
Rumah ayo kata paskan bu tidak ada itu dia tersebut merahan bu ketika tahu kata pinjam bu ketika tahu tuhan bu sedekah kita ini yang apa pada cerita atau masalah karena bu ini sukar ini ya kita baru berkelan atau tak tahuha menjadi tahuha bulan kita tahuha bulan sukar kita orang kecil bu kota itu saja bu kota bulan sesuatu tidak tahu kita menurut dari yang putus kita menurut dari turun menurut ini untuk tak sakit. Ons utredningen om översynen var icke öppen. Dans till oss för det allmänna taxametern gjorde oss den överhuvud. Ärendet eteriger köttöhövik. Juga mihilega municipalne terili bahaların soluyatçıda. Tatyana Nikolaevna Afanasyevna. Басталла Владимир Семенович. Кингер сирактыны кентеп кылактара. Чуканы деген олох токтора, онда бир кылактар. Бейин ажыппит бир тутак килдер, нелеги ананан бөлүнөн табардан кулуп качыян олорос басты, onu теңе аяк таланда кирип, тас тийтен сага таксылып остория киниге аттара Владимир Семенович Егоров кенчерик каттырдыгар ana ostorия киниге тизүрактын беге күнүнөн чукар киниге олорго өбөлөр бүтүгөстерин сиелин туолун ütüyor kerani tebületer analar oluştuğalar gereken oyunlar biçikler kinige gün sirin kötüler. Çokar neliğe municipalne teriliğe cevaptadır artıktan maktal sulukutun Vladimir Semyonovich'ka tuttaradıdır gömüller. Vastavlar Vladimir Semyonovich. Eygin könçerik çatıkönökseter ütüyoğa iyilikler üyeler bayti ayınılar kinigen gün sirin tören beçertenen taksıbıtınan Çukarniyeliğe municipalne teriliğe cevaptadır artıktan itidir istenili taraftarıdır. Nehiriyet ulustur onun respublikalık çetiri ünesaydan tuğgar bayağı kılaktıdan kilen yüz kömök olan üyeler könçerik çakka kolabur boğazıdan kiyen tuttalık onunla bağlamak kalbıdır bildirir. Ostoriya kutulamorda olakka kutuk uykular olakkanın gen altıyır. Bağa sanalardır olakka kirelerine bağlar. Çukarniyeliğe municipalne teriliğe bağlar Vladimir Petrovich Stepanov. Bağa istedik. Awas dokuyan warna ulakan biaran turaman bo barho kunde bidan dia parat orang tengah kereta ambil bu minera ilam bo batak bo dia kabar seperti institut studian dan grup patan doktor para timsel ayam tahar Ostoriya betul lah warna mana tahanan sedah tidak cekihi yang komunisnya और विधेयक विधेयक नृत्यम और किंदा कॉन्ग्रेस तरह वरना वो किन्हीं administrasi ala adalah tertera bukan dan Sana
также Тарский проект Салаянчика Павлова Галина Егоровна Лепския. Добрый день. Очень приятно, что так хорошо подобрана специализация языка. Ну, я хотела бы чуть-чуть добавить из того, что было изначально. Дело в том, что я читаю Россию, второе казахское правление, сразу 3-4 книги, и вот попалась мне очередная книга, это модель японских сказок. Когда каждый учитель обычно, прочитав что-то, начинает исследовать и разучивать. Плохо слышно, да? Не поняла? Хорошо? Ага. Хорошо слышно. Ага. Каждый учитель начинает исследовать то, что прочитал, изучил и так далее. Вот в японских сказках я заметила, что очень много сказок, где не только дети заботятся о родителях, а даже животные заботятся о своих хозяевах. Ну, думаю, а что же у нас в Якутском? Начала исследовать наши якутские сказки. Сказок у нас очень много. Официально зарегистрировано около 700 штук. Ну, именно таких, где дети или животные спасают своих хозяев, родителей и так далее, родных, близких. Ну, честно говоря, не нашла, поэтому пошла в институт гуманитарный институт, в отдел якутских сказок, познакомилась и спросила, есть ли у нас такие сказки. Да, действительно есть у нас сказки, но в тот момент просто не смогли мне найти их. Скорее всего, они... Короче, долго искала эти сказки, не смогла найти, но решила, как все многие люди, пойти в народ. В народ это значит, что у нас попроще, это не на площадь и так далее, а просто WhatsApp-группы, Instagram и так далее. Очередная группа, даже извините, не очередная, а очень такая для меня весомая группа, это группа наших студентов хабаровских. И это спросила у ребят, скажите, есть ли у нас такие сказки, где дети также ответственны за родителей, как родители ответственны за своих детей? Начался спор и так далее. И как Владимир сказал, Валерия предложила, когда мы начали обсуждать, судить, рядить и так далее, а слабо вам самим придумать сказку? Ну, естественно, не слабо. И придумали. Придумывали мы всем хором. Это было ночью, уже поздно, после 12, разговор вовсю шел. Такое чувство было, будто бы мы сидим за одним круглым столом. Кто-то находится в Москве, кто-то вообще в центре, в Москве, в Ленинграде, в Хабаровске, кто-то в Якутске в одном месте, в другом месте, но разговор шел так тесно, как будто бы казалось, что мы сидим за одним столом. Но каждый добавлял свое. Но самое, что интересное было, каждый добавил, получилась сказка. Но именно такая, какая нужна была, именно интересная, красочная, волшебная, захватывающая. Для этого нужен был человек. И этим человеком неожиданно оказался Владимир. Он начал писать, и мы 3 ночи подряд не спали, ждали продолжения этих сказок. Я очень рада, что у нас, что в нашей группе есть такой очень богатый, интересный, внутренний богатый человек, как Владимир. Ну, естественно, когда эта сказка появилась у нас в WhatsApp-варианте, естественно, нужно было думать о том, чтобы продолжить. Предложила Владимиру, давай продолжим, чтобы не только мы с тобой услышали, увидели, а чтобы оставили для наших с тобой детей. У меня 2 сыновей, у него дочь,
у кого-то еще трое, четверо, все мы имеем детей, естественно, хотелось бы для них что-то интересное оставить. Именно то, что есть частичка каждого из нас. Допустим, когда эту сказку рассказывали, то рассказывали друг другу, добавляли, то получалось, что кто-то добавил, допустим, 2 детей, Надежда Олесова вообще это находится в Ковельском улусе, она девочку добавила, кто-то добавил дождь, кто-то лягушек и так далее. И каждый добавлял, но чтобы все это красочно, красиво было, нужен был человек, еще раз повторяюсь, им оказался Владимир. И Владимир очень красиво, очень богато создал эту сказку. Это ему, конечно, большое спасибо. Спасибо, Галя, ты решила, так сказать. Спасибо, очень хорошо сказала. Тебе спасибо большое, потому что не каждый мог бы из всего того, что мы придумали, создать, именно скомпоновать такую прекрасную сказку, где действительно были наши, то, что рассказывали наши деды, родители нам, как вести себя, наши обычаи, традиции, все это как раз вот в этой сказке. Это мало того, что просто придумать, а еще именно для того, чтобы было с корнями связано, с тем, что у нас, ну, можно сказать, уже в кровь впиталось, это может не каждый. Я очень благодарна, что ты это смог сделать. А вот на себе помогали, но Галя var bulan bu Oskuriyata hastadın değerleri tavalar başı o его хотим и была топ пар художник поводен көрден олар тия улахан билгилер художниктер тия олар жемите би тоқталар başı билгилер нахажлай художник olan долар билдiri онда болана короче это pembaharan antara negara lokal dan yang sama itu kan Ну, то же самое, переволновалась я тоже. Хотела бы сказать большое спасибо Татьяне Ильиничне, потому что когда сказка создалась, когда все в нашей группе прямо радовались, все говорили, такой сказки вообще нет, нигде очень красивая сказка. Мы обрадованные прямо на таких возвышенных чувствах пошли к Татьяне Ильиничне. Потому что до этого все, кто читал, все говорили, очень хорошая, очень красивая, очень интересная сказка. Татьяне Ильиничне пришли, Татьяна Ильинична прочитала, не сразу, но со временем, тянулось это месяца 2, да, получается,